ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ ва ҳаводорони иззатманд, он нафароне ки ҳамеша барномаҳои шабакаи Баҳористонро тамошо мекунанд. ин барномаи навбатии ифтихор аст дар ҳамин вақту соат манзури шумо ва ёдорас мешавем мо бо сафари хизматӣ дар шаҳри Исфара вилояти Суғд қарор дорем ва фикр мекунам дар ин шоми гуворои шаҳри Исфара як суҳбати ҷолибу бо қаҳрамони барнома хоҳем дошт. тамошобинони азиз, баъд аз чанд лаҳза қаҳрамони барномаро ба шумо муаррифӣ мекунем. ба мо бошед. тамошобинони азиз, қаҳрамони барномаи навбатии мо донандаи хуби забони англисӣ, ҳамзамон аз фани физика тавонистааст дар чандин аз сабқатҳо иштирок намояд. Хайруллоев Муҳаммадсобир, салому алайкум. бисёр хушомадед ба барномаи ифтихор. Сараввал мехостем дар мавриди худатон ба тамошобинони шабакаи Баҳористон маълумот диҳед. Марҳамат. Ассалому алайкум, ман Хайруллоев Муҳаммадсобир, хонандаи синфи нӯи лицеи рақами 5 ки яке аз лицейҳои пешрафтаи Исфара мебошад мехонам ва ман дар он солҳое ки дар ин муассиса таҳсил мекунам ба якчанд дастовардҳо ноил гардидам. бале, сараввал мехостам бифаҳмам ки барои чӣ шумо махсусан фани физика ва забони англисиро интихоб намудед? барои он ки ман ба фани физика ва ба ҳам фани англисӣ шавқи зиёд дорам. бале, ғайр аз фани физика ва забони англисӣ боз кадом фанҳоро дӯст медоред ва хуб мехонед? ба ҳамаи фанҳо ман хуб мехонам, лекин غیر از هر دو این فن من فنی الگبر و خیمی را هم دوست می‌دارم. تشکر برای شما. ما در مورد شرکتتون در المپیادهای سطح شهری جمهوری و بین‌المللی حرف میزنیم. سال 2021 شما در المپیادهای شهری اشتراک نمودید و می‌خواستیم بفهمیم که از فن فیزیک بود یا زبان انگلیسی و مقام چندم رو گرفتید؟ در سال 2021 من در دوره شهری المپیاد اشتراک کردم و او از فن فیزیک بود. جای اول را با دست آوردم در بین یک چند مؤسسه‌های تعلیمی با قوت‌ترین اسفره. مقام اول رو به دست آوردید. فرض کردیم اگر شما مقام دوم و سوم رو به دست آورید، راه افتاده میشوید یا اینکه مقام دوم و سوم هم به شما مقامی نظر است؟ با فکرم آنقدر هم راه افتاده نمیشدم، لیکن کوشش میکردم که در سال آینده به جای اول گرفتار شوم. тамошобинони азиз, мо медонем ки қаҳрамони барномаи мо дар чандин аз сабқатҳои сатҳи байналмилалӣ низ иштирок намудааст ва соли 2021 шумо дар олимпиадаи байналмилалӣ бо номи ҳипо иштирок намудед ва мақоми ифтихориро ба даст овардед. Сабаб чӣ буд ки мақоми якум, дуюм, сеюмро натавонистед ба даст оред? бале, ман дар соли 2021 дар олимпиадаи байналмилалии ҳипо ки аз фани забони англисӣ буд иштирок кардам. من در این المپیاده نتوانستم که جایهای افتخار را به دست آورم، زیرا که من در این وقت به المپیاده فیزیک تیاری دیده ایستاده بودم و به المپیاده خیپا که با زبان انگلیسی بود به تیاری اشتراک کردم. سبب همین بود. چی خلاصه برآوردید بعد از اون که به تیاری به المپیاده هیپا شما اشتراک نمودید؟ بعد از اون خلاصه شما چی است؟ چیکار کردن در کار است من بعد برای اشتراک در المپیاده‌های سطحی بین‌المللی؟ بعد از اشتراک کردن در این المپیاده که من جای افتخار را به دست آوردن نتوانستم، کمتر راه افتاده شدم، لیکن با یاری پدر، مادر و خاندان باز با آموزش زبان انگلیسی مشغول شده. امسال کوشش دارم که در این المپیاده باز اشتراک کرده در این نوع به جای افتخار را آورم. غیر از مثلا اشتراک در المپیاده ها، مثلا تحصیلتون در مؤسسه کدام مشغولیت رو بیشتر شما دوست می‌دارید و کوشش میکنید که در وقت‌های خولگی به همون مشغولیت رو آورید؟ از همه مشغولیتی دوست داشته من این کمک به خاندان، به پدر و مادر و در وقتی که من خالی هستم من از فیزیک تیاری میبینم یا به پدر و مادر یاری میرسونم. شما گفتید که به پدر و مادر کمک میرسونید. در خانه بیشتر به کدام کارهاشون کمک میکنید؟ در خانه با مادرم کمک میرسونم، مثلا رووچین با مادر یاردم میدیم. در خانه ما هم چاروا داریم با برادرم که از من کمتر خردتر است، ما با چارواها نگاه میکنیم. ببینید تماشابینان عزیز، در برابر مثلا کارهای خانه با کارهای خوجگی مشغول شدن، همزمان تعلیم و تربیت درست گرفتن، اشتراک در المپیادهای سطحی بین‌المللی نه به همه میسر می شود و تشکر برای شما که واقعا هم فرصت خود رو پیدا میکنید و هم با کارهای خانه به پدر و مادر کمک میکنید و هم دانش خود رو صیقل میدهید و در المپیادهای سطحی جمهوری و جهانی اشتراک میکنید. برای شما موفقیت و تماشابینان عزیز، بعد از چند لحظه ما صحبت رو ادامه میدیم.
шумо соли 2021 дар олимпиадаи байналмилалӣ ки дар Анталия дуюр гардид иштирок намудед ва медали биринҷиро ба даст овардед. дар мавриди иштирокатон дар ҳамин сабқат ба мо маълумот диҳед. ман дар соли 2021 бо дастгирӣ ва кӯмакии роҳбарияти литсеямон ба шаҳри Анталияи давлати Туркия рафтам ва дар он ҷо гузашт ки ман дар ин олимпиада медали биринҷӣ ба даст овардам аз фанни физика. Инчунин ман ба якчанд дигар фанҳо иштирок кардам бо холи баланд, лекин ҷои ифтихорро ба даст оварда натавонистам. вақте ки шумо бо медал баргаштед, масалан истиқболи ҳамсинфон чӣ гуна аст? ҳама хурсанд буданд, шод, оила ҳам хурсанд буданд. моро дар фурудгоҳи Хуҷанд пешвоз гирифтанд. пешвозгирӣ гарм буд. ба ҳама раҳмат. шумо физика ва забони англисиро интихоб намудед. аз фанҳои дақиқ ба кадом фан бештар таваҷҷӯҳ доред? аз фанҳои дақиқ физика, алгебра ва химия хеле дӯст медорам ин фанҳоро. аз гуманитарӣ чӣ? аз фанҳои гуманитарӣ ман асосан фанни забони русӣ, забони англисиро дӯст медорам. дар сабқатҳои ҷумҳуриявӣ дар чӣ гуна сабқатҳо иштирок намудед? имсол ман дар даври ҷумҳуриявии олимпиада аз фанни физика иштирок кардам. ба гирифтани ҷой каме хол нарасид, зеро ки ман тайёрӣ он қадар ҳам сахт надидам. ин ҳамаш аз айби ман аст. мехоҳам бигӯям ки дар вақти холӣ чақе ки тонед хонед. тамошобинони азиз, чӣ гуна ки иттилоъ дорем, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин шабу рӯзҳо 3 озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ дуюр гардида истодааст ва яке ин озмуни ҷумҳуриявӣ Тоҷикистон ватани азизи ман, дигари озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат ва озмуни сеюм ин фуруғи субҳи донои китоб аст. ва иштирокчии барномаи мо, қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо Муҳаммад Собир яке аз иштирокчиёни фаъоли озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат аст ва ҳоло дар мавриди иштирокаш дар ҳамин сабқат ба мо шумо маълумот медиҳад. хуб, Муҳаммад Собир мегуфтед ки дар кадом номинатсия иштирок намудааст ва то кадом андоза тавонистааст ки муваффақ шавад? Марҳамат. дар озмуни илм фуруғи маърифат ман дар номинатсияи физика иштирок кардам. дар даври мактаби ҷои аввалро ишғол карда ба даври шаҳрӣ гузаштам. дар он ҷо ба 10-гонаи беҳтаринҳо халтидам. шумо дар мавриди иштирокатон дар олимпиадаи байналмилалӣ ҳарф задед ки дар Анталия буд ва маротибаи дуюмам иштирок кардед аз фанни алгебра ва забони англисӣ ва мақоми 7-умро шумо сазовор гаштед. бардоштатон аз ҳамин олимпиада чӣ аст ва сабқат чӣ гуна сурат гирифт? Марҳамат. бале, ман ба дигар фанҳо ҳам иштирок кардам. ба 10-гонаи беҳтарин халтидам, лекин мисли фанни физика ҷо гирифта натавонистам. дар он ҷо 17 давлати дунё буданд. олимпиада бо сатҳи баланд гузашт. аз миёни хонандагони дигар мамлакатҳо ягон дӯст пайдо кардед? бале, пайдо кардам. инчунин ҳам азбас ки аз Тоҷикистони мо, аз вилояти Суғд бо аз дигар шаҳрҳо ҳам рафтанд, аз мобайни инҳо ҳам дӯстони хуб ёфтам. кадом намуди варзишро шумо дӯст медоред? бокс, футбол. бештар тамошо мекунед ё ин ки машғул мешавед ба ин намуди варзиш? бо футбол мо ҳамроҳи ҳамсинфонамон дар як ҳафта як бор бозӣ дорем. ба бокс бошад, ман ба толори варзишӣ мерам. бале, аз футболбозони номдор киро шумо мешиносед? аз футболбозон ман якчанд футболбозо медонам. онҳо Карим Бензема, Лионел Месси, Криштиану Роналдо, Келиан Мбаппе, Неймар Ҷуниор, Алисон, Вирҷил ван Дейк, Марсело, Суарес, якчанд дигар. саломат бошед. минбаъд дар кадом олимпиадаҳо бояд шумо иштирок кунед? тайёрӣ ба кадом олимпиадаҳо аст? минбаъд ман тайёрӣ ба олимпиадаҳои физика ва англисӣ дорам, зеро ки касби ояндаи ман ба ҳарду ин фан монандӣ дорад. минбаъд мо кӯшиш мекунем ки дар олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок намоем ва ҷойҳои ифтихорӣ гирем. дар синфи нуҳум ҳастед ва баъд аз хатми мактаб кадом ихтисосро шумо интихоб мекунед? баъд аз хатми мактаб мехоҳам ба иқтисодиёти авиатсия машғул шавам. мехоҳам ронандаи ҳавопаймо шавам. ташаккур барои шумо. бештар чӣ гуна китобҳоро шумо мутолиа мекунед? бештар ман ба он китобҳое ки ба ояндаи шумо ёрдам кӯмак мерасонанд ба гирифтани дастовардҳо хондан машғул ҳастам. ҳамин гуна китобҳоро ман бештар мутолиа мекунам.
ташаккур барои шумо барои чунин як суҳбати ҷолиб ва ман бовар дорам ки албатта минбаъд дастовардҳои шумо бозам аз инам назаррастар мегардад ва яке аз қаҳрамонони барнома ифтихор хоҳед буд. Саломат бошед. ва тамошобинони азиз, оҳиста оҳиста ба қисмати анҷоми барнома низ наздик шудем. То барномаи баъди ифтихор, тансиҳат ва хонобод бошед. Хайр.